Kuringana na ndomereri ya borithi, mutumia uyu uri ukurikanite ta Fanis Chemutai arathiirwo thoko-ini ya Kiminini kaunti-ini ya Trans Nzoia thutha wa mundurume umwe uikaine ta Ken Munyundo na uria marabangite macemanie kumwikuira tariwe Kangogo na kumuhura rithathi ya nda. Msichana akaintroduce herself kama Chemutai. Yeye kwake kusikia hiyo Chemutai akafikiria kwamba ni yule Caroline, yule kapolo Caroline Kangogo Chemutai ambaye anatafutwa na polisi kama serial killer. Komanda wa kaunti ya Trans Nzoia ni akumithitie giko giki guku agiteterithia ni mugaru na watho mundu o wothe kuoya watho moko-ini make ona thengia wa Caroline Kangogo gutangathwo ta ugwati kuri muingi, na wakaweza kukuja na pamoja wakashika huyo msichana akaletwa Kiminini police station, na wakati alipohojiwa ndio wakaweza kupata kwamba huyo si yule Chemutai, Caroline Kangogo Chemutai ambaye anatafutwa na polisi. Ken Munyundo mundurume uria urekwirwo kurathana kuguraria mutumia uyu riu ahingiritwo ceceni-ini ya borithi etereirio kuhingurirwo thitango na borithi ni marikitie kuyukia mushinga wake. Atakuja kustakiwa kotini na makosa kama attempted murder, sababu bunduki kutumia ujue kwamba inaweza kuua, ama si hivyo pia unlawfully wounding another, na pia misuse of a firearm. Mutumia uyu arathie na mbere na kwamukirwo urigiti thibitari-ini nene ya Kitare na arigitani ni maugite ndari ugwati-ini. Na ku itura-ini ria Gataka mbere ya irathiro, andu a family ya Peter Ndwiga umwe wa arume eri aria marerikana maroragirwo ni abitha Caroline Kangogo ni thiete na mbere gucakaya gikuo kia umwe wao, ikiuga ndirari na umenyo o wothe wigie ndugu ya wendo gatagati ka Ndwiga na abitha uyu wa borithi. Tiga mungu ucuru kuwa na no sure kuri ugu rayeno ingira umana kuri anje kiuga ati nimbeta wangania kana ni na ciana ciangenya cia Ndwiga ndiana cigweni wa ndiano na maukite ndushingi mundu no ceraga akithiko na kuria akathika ndiana muona. Riu ni moritio thuthuria wa ngero ino utafanio na mituki kuona ngero ino ni matunyukithitie uria urarugamaga na family ino makiuga ngoro ciao ikahorera kihoto kia Ndwiga kioneka. Niregwa mbinyiririkite muno tondu mwana ucio ni orageria kundethia na agatethia mwarwanina. Turona it is very unfortunate and very unfair ankora mundu uria muve ni thirikari na turariva na gotira tu mbia ire tucaragia amenyerere mioyo ya andu ni wora aruta mioyo ya andu. Koguo tungiboya thirikari icugurikire ovoro ucio na mundu ucio uragite Ndwiga muthigari ucio justice ikike andu Ndwiga ndaibitina niregwa andu ucio neciria ngigwa ndiraka. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Wangari Maria wa Muigana.